Karaj Bhavan Shillong da ke Lehkmen kala penlong ya ke Lehkmen Christmas lupa ne ke sengi. Haga ni ke program layo ya ke jingishim benta shongshit na ki nong syak hot ngobha bat ki nong tem nong put ke bela pen shongshit lingba ki jing tem jing put bat ki program tinrai ban pen pau ya ke jinglong ba kerpang jong ke Christmas. Kabadai ke por bani samlem bat yarap markeliang bat bani long kawai. Hakati ke program lawan menishim benta da ulat ke jela UCH Vijaya Shankar bat kiwei ki reu pau kman. Kayeng jung ulat ke jela kala pediang subha ya barok ki balai don lang hakan ya kesngi ha ke bala banjur ya ke jingdon kam ban rakhe ya ke jingya teli ke jingsuk bat ke mensim ban ya samlem ki badai ki dak kishin ki bakam kongsan jong kani ke ayom Lehkmen. This is a season to remind us of the values that brings light into our lives. Kindness, compassion and unity. May the spirit of Christmas fill your heart with love, joy and peace.